Pathin thu a chanei theidinga damna hin kho ai pewa pathin amasa penin thangwa ovene he tunia isei do deu thumun hi damun wangam chule thizawa hin kho umdol hi ahi ahin sei do ding keima kahile Pauline to boy to la to Ascent Christian Academy a PhD research student kahi hitsi thumun kahin sei do nom na ji hi tunai cha 7-day Adventist sa khu akona pakai thacha phabin amohoi YouTube channel mangcha damun chungchang ngai dan le ta san di lo ho hil chena phaba ahin sei zuwa ko na mitampi lungboi na le lungop kaina ahung pin do to kilhana avela ita sandano adia Baptist ahilawal evangelical sa khu akiloi khom ho in Bible thu ita sandano to kizuya avela ta sanna hilchet kahin nei nom ji ahi echi thumun in sei do hi amoho to let na ding lal na ding kichuna hipo in aching na theme kichuna hipo in ahin la ita sana avela su that na Bible to heal ipiham ti hi mu che na dingan ki sei do hi ichi thumun ni sei do masang ovin su thieng na ahilo le het dinga phaba kahin ta lang no min he ai ho hi pathian thu hi han ipi thu hi le ilungyal u to ki banglo thim khat min ahin sei le athu nil kala ke ho lim sangin athu sei zo se adi lo ding le amanu ama pa ju satan sol cha dana imu hi adi lo khat hi ke jong hi kathu sei zo se hi khana dinga ta san lo hi the khana dinga chu asandan ha samai the hi hinla kathu sei zo se adi lo thu hil them hi de po ne he athu hi inil kalova adi na le adi lo na i hol da odiu hi ai ho pan la na hi in ami chu mu da ding hi lo hi adi lo ai ma ngai dan to keto lo au zong le zan nei ta le ngai lu na nei ta ke holim zo ding a hi thu di do na ding le I het naw sei khom na dinga thu chang phalo ke noi se na thu chang ho a ke mangai po na he a ke do hi po in lungyal ngai dan le ta san na zo ke sei pi to zo ding a hi khel het khelu khat zong he ai ho ta san thu dol to a ke to lo zo se he damun se dinga I gel lo zong he adi lo khat a he wan gam le damun he wangam a ume a umpoiti ta san lo na a hu hing na ki chang cho hi de po in Jesus Christa a hinale anato ta san lo wa kingam zo a hi ti pa zo hi sei do no mo ve ne he echi isei laizun tunia isei yo damun la wangam zong hi damun ki cha na wanga Jesus Christa ki sana hu hing na nei ding ti na hi po in athumun umdan I het che diu de na zala hu ki sei do zo a hi ti pa hi amasa pena I ki het sa no mo hi tunia thumun I sei do deu thu do phabe kahin ta lang nomin masapena damun meidil hi ummong hinam Bible in hichi chungchang thu do hi iti ai hilovem ani na a leise hin kho akechai teng aban hin kho hi ummong hinam hichi hin kho chu idabang hin kho ham athum chan na a mi hem athi teng wangama chi jiu ham a hi lo le mundang khat to azu du ham ali chan na a ji thu to ke zuya 7-day Adventist ho sa kho ta san la thuil phaba inamin pha de hi in anga chan na chan mi hem a thi teng ta sa la lagaw hi ke khan ji ham a hi lawala ani to ya la hi phat chom kha zo ting la ke chai ji hitam thi ji hitam ti hi a hi a chaina a mi hem zo se ton so na alhun na diu mun hi hoi lai mong ham ti thu do chang hi Bible thumun mangcha a ki hilna ine nei diu hi isei ma bang ovin thi zo hin kho hi mi zo sei lung thim chule wa noi sa kho zo sen do na le don bu na anei jing khat a hi wa noi sa kho Buddhism Hinduism Islam chule Christianity in thi zo wa hin kho ume ti hi ata san zo ke a hi a hin la athu hi lo le ata san naw hi achom che zong a hi ti hi e deu ka dei jin he e ho ta san ngap da na thong pi Bible thu hi la zong mi hem a pe na pat khonung ding thu hi apa pending la ta sen thei ta ding in Bible in ke che ta na hi lo vin he thi zo hin kho chungchang thu dol to ki zuya thumun pel thei lo hi damun mei dil chule wangam thu dol hi a hi khonung thu dol a ke sei teng mitam ta en tu hin kho hi dal haji win ahung thung ding phat na hin kho bo hi egal da dovin hi chi jong hi adi lo khat a hi khonung thu dol hi tu hin kho to ki khan thei lo hi in tu hin kho hin khonunga hin kho diu a sei do a hi is also khunung thu seina tu hin kho phat hi not thap ding hi poise ti hi lungu wa ichin jing diwa ka dei sa kha hi thuma sa pena ke tip na luile atha a damun dol hi ina sei deu bin
ikidei sa ove ketip na lui thumun kiji na Hebrew thu changa chun damun hi Siol akitin hi hechi thu chang a hilola pau chang hi akimanna chom a umin hi damun hi ketip na lui chun amun le azang location place ki saida akimanna jang a umin hi apho chi na dingin Deuteronomy bungsom thumlani chang som ni lani Job bungsom la khat change Psalm som ge lethum chang som lethum Isaiah thim gaw bungsom lali chang ko Ezekiel thim gaw bungsom thum la khat chang som lagup Amos thim gaw bung ko chang ni chule adang danga jong hi mu the hi achom jama damun hi khunung thu umdol ta kesaya akimanna a umin hi apho che na dinga 1 Samuel bungni changup Job bungsom ni lali chang som lako Psalm som li lako chang som lali Hosea thim gaw bungsom la thum chang som lali Hebrew bungs ni chang a songa jong hi mu do the hi kitip na tha a thu changa chun damun a hi lo le meidel kiti hi Hades ti hi alhang pia akimanna hi in achom jama Gehenna tin jong akimanna a umin hi kitip na luya damun to ako do ke bongyala jong la the hi kitip na tha a damun hin thu chang chom akimanna to kilhana ako do chom jong a umin hi meidel ti a jong a hon het hi Revelation bungsom ko chang som ni chang som li som langa sunga hin akimin pha in hi Hades tia Greek thu changa akimanna damun hi Matthew bungsom lagup change Luke bungsom lagup chang som ni lathum sunga jong akimu in hi achule mindang khana chun Gehenna ti in jong akimin pha in hi chi hi damun tia ai hopa wa ile da o hi in Matthew bunga chang som ni lani som nilako lug sut ke pana thupa bung som lani changa songa jong akimu in he chule mindang khana chun Tartarus ti jong ke he in chi he damun muthim ku hu tia jong 2 Peter bung ni changli na ki sei hi akimu in he a hi lawa jong le ko khu mang be tia jong Revelation bung som ni chang kha chang thum songa akimin pa in he a hi le thu sang chom hon ako do hi aneva khomu hite damun kiti hi hell ahi lawala sapte pawa chun hell ahi lawala Hebrew thu changa chun Hades kiti eho pawa damun hi kitip na luya Siol ti a kodo amun la azang ki seina jang ahi la thu chang chom ho akora mu to thai kha chu iphem ti a hele damun kiti hi kitip na lui la kitip na tha achun amun la azang ki seina in jang akimangin ahi la ipimun koi na ding ham ti hi thodo kha hi Satan le anung zui ho umna ahi lo le chenamun jong ahi ti hi Matthew sut ke pana thu pha pung som ni langa chang som li lakhat sunga jong hin mu do the hi in Jude gup sunga jong chu mu do the hi Revelation bung som ni chang som le li sunga jong chun akimu in he damun hi Satan le anung zui ho dinga aton so do in mun khat jong ahi ti hi Bible thu hil ahi damun kiti hi migelo te ahi lo le thim chang lo ho hluna ding mun jong ahi Matthew bunga chang som ni leni bungsom chang som ni liget bungsom le ko chang ko bungsom ni le thum chang som thum le thuma jong hin akimu in he damun hi kala higel namun ti chu kisu gan theina ahi lo le patheni mi chon se ho ajep namun jong ahi ti hi Matthew bungsom chang som ni liget som ni le bung som ni le thum chang som thum le thum bung som ni le nga chang som thum rom bungup chang som ni le thuma jong mu the he hitsi hi damun mai ko mit thelo ti azong maksud ke pana thu ba bung ko chang som li le thumin asai zo hi aton so na ke su gan theina mun a hi achom lam ta asai dingin kitip na tha songa hen damun hi thu gan theina mun chule mai ko mit thelo Satan le anung zui ho ti cho Jesu Christ ta san lo ho aton so na alhuna diu mun pathinin agon chu ahi kitip na lui la atha a vangam thudol pa jong hi imin pha nom ovin he kitip na lui hin van ai lo la van mun vangam kiti hi pathin chen namun tin jong akisai jin he hi Genesis bung som la khat changli Exodus bung som ni chang som la khat First Kings bung ge chang som thum Psalm number ni changli Psalm number som la khat changli Isaiah them gaw bung som gup le gup changni Daniel them gaw bung sagi chang som la thum sunga mu chit the hi van mun van them zol ke seina jong a ki he in Genesis hi Genesis bung khat chang som le li som ni sunga
pathin khut sim van them zol ho ke seinan akimangin he Genesis bung som ni legup changli sunga jong hin akimu in Isaiah bung som lathum chang som lathum sunga jong hin van gam hi van them zol ho ke seinan jong aki he in he Isaiah bung som gup legup chang khat sunga hin hitin akisunin he van mun hi pathin lal tona sole le se hi akyang tongap na hi Daniel bung sagi chang som lathum sunga chun vetan van lai zola mail hang lom to kilhonin mihem chapa tabang khada hungin ama chu golui lai pe a pana hung pe hi kitip na tha lama kona ivat na hile mihem chapa Danielin asai mihem chapa hi Jesus Christa kisai na hi ama hi aton so na pathin to umkhom pathin na kona leise na hung ping hi ahung kong do na chu van lai zola kon hi akiti na hi mihem te channel a kon hilovin pathin chen na wana kona hung hi kitip na tha achun van ai lo la van gam hi akiman na chom aumin he van gam hi amun la azang location or place ke sai na en akimangin he Matthew bungup chang khat chukil le Matthew bungko chang som la khat bung som ni le thum chang som la gup Matthew bungko chang som la khat chukil le Matthew bung som la gup chang khat sunga jong hin mu thei he kipana thu pha le khabu ade a Matthew sunga hin van gam hi pathian lengam to ke bangin jong amin phai na he pakai van til te chen in jong a hi ti hi Matthew bung som la get chang som sunga jong hin mu do the hi in maksud kipana thu pha bung som le thum chang som ni le ni Galatia bung khat chang git sunga jong hin akimu in he chukit jong le Jesu umna le ahung kon do na jong a hi ti hi John bung thum chang som le thum chukit la chang som thum la khat John bungum chang som ni la thum chukit la som thum le get sunga hin akimu in he hichi mun hi Jesu thina akona atho do zoba achi kitna ahilawal akile na mun tu la tu a Jesu to na mun jong a hi cha te na to bung kha chang som la khat bung sangi chang som ma la gup Ephesia bungup chang ko khatna Thessalonica bung khat chang som sunga jong hin akimu in he pathian lal to na mun jong a hi akiti na he hichi hi Hebrai bungge chang khat bungko chang som ni la thum khatna Peter le khathot bung thum chang som ni la ni ailawa la thup hon bungli chang ni sunga jong hen akimin pha in he van gam hi mi theng te ta san cha te ke pa man ke hop na ding mun jong a hi ti hi Matthew sut ke pa na thopa bung som chang som thum la ni bung som la ge chang thum bung som la ko chang li luk sut ke pa na thopa bung som la ge chang som ni la ni John bung som le li chang khana pas li chunga song chen akimu in Philippi bung thum chang som ni na apolin Krista zala ngai dam na ki he chet ho chu van mi te ahilawal van gam mi te ahiwe tia asai na jong chu akimu in he luk sut ke pa na thopa bung som chang som ni sung hi sima hile ahi wangin thagaw ho chu na thu uwa anun ji chun ke pa lovin naminu wana akisu ji chun ke pa un atin he Koran lekha thot ni na bunga chang khat sung chu isma la polin hawbung bi te cho hitin atil khawin he hiche pon in tabang kalai se inu he ke phel hajong le khuda sa lo ton so din pathina ko na kisa in da cho wana kanei je ti ka heve atin he thokin ata sa pathina ko na wana anei ju chu asai do a he achom lam ta asai dingin Bible hen van ahilo van gam hi pathini asim van ki seina chule pathin chen na inmun chukit jong le ta san cha te thuna ding in mun jong a hi ti hi ki che ten pathian thu in a hi lo ben he thupi ban zama thi zo hin kho leisen hin kho agi chai teng aban hin khoi mong hinam ti hi thudo khat a hi in hi chi hin kho chu itabang hin kho ham hi chi thudo hi ki do thei mong a hi in he hin la don bu na mu na za zo se hi akibang le akibang lo tam ta chule adi lo tam pi a umin a he ai ho chon na dola mi he ma thi teng zan nei ta la ngai lu na nei ta he athilong he ke sa ji a he hi chi hi khan khonun kho inei zo thupi ta kha chu hi in he a hin la hi chi athi ho hi hoi lai mun azu jiu ham ti hi thodo a he hi chin kho thodo la hin ta san chom a umin a he annihilationism kiti thuhil hi khat a hi hi chi hi thuhil hin a sei do hi mihem zo se Halloween chon se a hilawale Jesu ta san nei lo ho chu aton so na kisu gim na loading
thu tan nan kha zo teng satan chule anung zui ho zo se to kisu mang tha diu atun so na ta lo diu hi ti ta sana ane zu ne he sa kho chom chule Christian sa kho jing azong ho bung ki loi khom na ti chu Roman Catholic 7-day Adventist chom umin hi che hola a hen tu lai ta milham phabab lungsunga adi hiding ham ahi lawale adi lo ham ti lung boina nei da munsung changa ta san ni di lo phabab ahung ki sei do akona holimna anane ya pakai la cha phabab akona ta san na jong hi amho to kizui ahi ho thu hil he 7-day Adventist ho ta san dan le thu hi la kona pansa hi in amho ta san hi itabong ham ti hi avela hil china in nei diwin ikidei sa uben he khana 7-day Adventist ta san na thu hil la chun Jesu ta san lo te damona atun so na kisu gim ding le thu gim na aum diu hi thu hil di lo danin agel ovin he 7-day Adventist so pipa ti chu athu hil to kinai cha Jehovah Witness sa kho in zong thi zo wa damona kisu gim na le thu gan theina ta poi aji chu thi na chu achain a hitai ti hi ata san ovin he heading khat hi Jehovah Witnesses kiti ho kiloi khom na hi Bible theme hon vanoya dinga thu hil them kiloi khom na khana akoizu ahila 7-day Adventist ho thu hil chom jam achun damun kiti hi a umeti ata san wang ovin ata san lo ho aton so na ki go namun ahilawa la ki go namun ahilawa thu gan the namun in ata san povin damuna aki go tingu ki go wam dingu hi chi chom ho dinga a chaina hiding a hitai ti hi ata sanu khat hi chi thu hil hi phar khat la ya chun de a 1960s 80s vel chun mi tam loven ana ta san uben tun sim kham loven ta ata san uben hi chi thu hil chon se ho atun sona damuna lo diu a hi tia a sei the nau aji hi pathen hi na gi pul phu a pansa a ki sei amho ta san le thu hila chun damun meidil ahilawa le mi chon si khan atun so na kisu gan theiding su pathin hi na adi angai lu ne le khotona pathin ahina to ki kaldana agyal ji o he pathinin mihem te atun so na asu gan theiding he ama lung pu le ngai to na hi poi ta he ata san o he heading khat hi pathin hi kita ta hi in akita na a thutan na di ta ahin pu do ding jong hi su bil lo de he angai lu nazala achapa Jesu Christa mihemte hinnadinga api ahi in ata san lote chunga akita nazala ton sot jepna api ding ti jong he su mi lo ding ahi la 7-day Adventist hon athu hilu le ata san opan sat na hi amo sei jo ahi po in amo jong hin Bible thu hil mang cha a panmun akisim o hi in aman chau ahilawal ata san naw kibul phona damun chung changa ahilawal chon se ho atun so na damuna ki go loading chom khat phat sunga dinga bo ahi ti ta san anei zo Bible thumun phawa ena ta lang nom ovin Psalm number som thumla sigi chang som ni na chon miglo te lampi wang man tha na kisu mang na alu ding ahi bowe atin Psalm som kolani chang sagina chun miglo te chu ton so na mang tha hil diu ahi atikin in Matthew sut ki pa na thopa bung som chang som ni lege sunga chun ta sa le lagaw damuna sumang the ti hi akimin pha in abana John bung thum chang som le gup na ata san te mang tha loading ki sumang loading ata san lo te wang su manga diu ahi ti hi akimin pha in Philippi bung thum chang som le ko sunga am ho chu aki chai naw man tha na ti akimin pha kin in Second Thessalonian bung khat chang ko sunga jong cha am ho chun ton sot man tha na talen athu gim dingo ati Revelation thu pon bung som ni chang som le li sunga jong chun chu in thi na le mi thigam chu meidil sunga chun ale lu ta we heji meidil chu thi ni na hi akiti na akimin pha thumun ho phata iwat na hi le man tha na kisu mang na thu chang je a hi migilo ho a hi lo le Jesu ta san lo ho chu ton sora meidila ding hilovin meidil a phat chom khat umwa chu zo ting le meijin aka wam chai ting le hi Jesu amho adinga ton sot na pathini azem naw hiding a hitai ti hi ata san o amho thu sei le apan sa naw hi tua inil kaldi o hi po in ahin la Bible thu hil hi phata in sei aban na hi in sei ki de hi in hi chi in sei chai ti le thu khum khana in sei de hi
Ambana thumuna ina sei dewa idei sa utsu thi zowa mihim ten azut ne deu lampi hi hoilai monham ti hi a hi thi zo hin kho mihimin azut ne ding lampi umdol hi Bible thumuna konin wathana ane nei zu hitin china ding achon amasa pena Abraham angsung a hi lawal English pa wachon Abraham's bosom kiti hi ipi ki seina ham khana Abraham angsung a hi lawal Lazarus athi a Abraham koma namun hi Bible theme hota sandol chule keima ta sandola hichimun hi Krista a athi ho ki chol namun a hi ti hi he dol khat a hi hichi hi ton shot mun a hi pu in Krista a ta san hon thokin na anga no mun khat a hi hichi thumun hi umdan hi ketip na luya chun akimin pha lo wangin Abraham Isaac Jacob chule asun chil ha te ho chu athi tingo napa tiaw hing na zut ding u hi ti hi anamin pha jiwin he alang khana seiding in pathian ko ma ki mu to ki ding a hi lawala achi masa ta san ho to ki mu to ki deu kin amna aphun da hi ti hi Genesis bung som langa chang som langa a hi lawala bung som li la sagi chang som thum Deuteronomy bung som thum la kha chang som la gup sunga jong chun a ki mu in he achunga Abraham angsung ki ti thumun hi luk bung som la gup chang som la ko apana chu sima hile kichen ta in akimu in he Bible khol gil nei phabep chun hi chi thumun hi thusim ta hilo thulema ki sei a hi ati vin he abong khat chun thulem a hi le Ebola Lazarus minta ngel kimin pha ham aji chu Jesu na sei do thulem chom ho hi ida na hile thulema mi minta amanna a umpon a he hi chi hi thulem mai a hi pu in thilso ta ba a hi ti hi ta san loi khat a hi heading khat hi lupung som la gup chang som la ko sunga mi ho pa le Lazarus thusim a hi lawal thumun hi thulem hi hanlang thu ta hi tele lugin a hil nom pen hi damun le wangam thu a hi pu in pathenin chaga gan theite a khoto na to kisaya thu hil na anei nom zo a hi hilla athumuna Abraham angsung akimin pha ja a hi Abraham angsung damun le meidil chungchang a hi lawala wangam thu hi hungkimin pha zo a hi chule athulhem hi hanlang athusim ta hi tele Lazarus pakai angsunga ta san masaho ade Abraham te ho to aum khom chule mi ho sapa hi Hades ti chu damun akinga na hi min pha lo the a hi pu in he chule Lazarus le mi ho pa hin kho het na le hin na anei na lai thon a hi dan jong hi mu do the hi ta san cha te thizo hin kho isei jing lai ovin amho hi ade ata san cha the ho hi athi ting u le lei se nin kho ada tha ting u le hoilaya chi jiu hitam ti hi thodo a hi Bible thi hil to kezuya Bible thim tam pi ta san le ke ma ta san do la chun pathin ta san ai lawal Jesu Krista hu hin nei ho Jesu Krista ta san ho hi athi ting u thagau hin na hi pakai to khom ji a hi ti hi ta san khat a hi hi chi hi Bible thu hil na to jong akitu na umin a hi mi te pau adia English ho thu pau changa chun ta san cha kha chu athi ting le he went to be with the Lord ati jebet a hi athi ting u le pakai koma chi wa hitai ti hi a sei jebet a hi Luke bung som ni le thum chang som li le thum sunga chun Jesu to thing pela khat be tha migucha mi chompan Jesu ko ma chun hitin asei in he nagam na hlunte nei hezing in tie asei chu ama adinga ahinna le Jesu Krista in asei do tu nia gam lo pia ke ma ta khom ding a hitai tia asei do chu Jesu athi zo ting le Jesu Krista to van gama khom ding atip na hi in he chuti chun sol cha polin zo asei ke in ahin aka alungima kahi ke pat do a Krista to khom chu kalung a hi tin Philippi bung khat chang som ni le thoma chun asei in he pol dinga ta sa thi na hi pakai to chen khom na a hi lawale pakai to khom na jong a hi akika al chu ima hi po in mi hem a thi ting le pakai Jesu Krista to thagau hi khom a hi tai ti hi pola ko na jong mu chi the hi Paul in Korean hobum bite koma asai kin achun lungama ka umu hi ta sa lowa pakai koma kanop zo hi tin asai do in he second Korean bunga changge sunga chun akimu in he chukit jongle thu hilpa bung somlani chang sagina achun lei vui chu masanga anhi na sa lei se na kile kit ding a hi chule thagau jong thagau pi apang pathin henga kile kit ding a hi tin asai jin a he
ita sanu Bible thu hil ta kizuya saying in mi thing te ta san sa te hin alei si hin ko ada la tingo athagau hi pakai kom van gama chizi hi ti hi ta san theita ahi ahi alep mihem athi tinga hil athagau le ta sa hi ke khanji ham ahi lawale ani to gela cho pakai koma chizi ham ti hi hil ivat ke du inomo vin ahem Buddhism sa khu achun mihem ta sa athi zowa hi imam talo danin aseijun Hinduism sa khu achun mi athi zo teng ta sa la lagaw chun mihem chom zap ti chale se na hin khu amandung zuya hi avela mihem choma hung pingkit ji a hi ti hi asei uvin he a hin la adi pen le Bible thu hil chu a hi ale thine ki ti hi hin kho ki chaina hi po in mihem athi zo ting zong le phat bi na la hi ti pa he Bible thu hila kona zong mu do the hi Bible hin thina hi ta sa le lagaw hin na ki khanna phat bi a hi ti zong hi asai do in he isai do saw Lazarus le mi ho pa tha sima kona zong hi he thei chu thi zo wa zong hin ho bi khat a na lai ti hi a ki chin in he chu ki zong le mihem athi zo ting le hinna ahi lawala het na kho het na zong hi anin lai je ti zong hi Lazarus le mi hopa thesima kuna zong mu do the hi chule polin zong asai do in hi ti hin leisin hin kho dal ha Krista to mkhom ding kanom zoi ati ne hem thina ki ti hi Bible achun ai mu to asai ka in he Mary le Martha so bipa Lazarus athi achun Jesun ama hi ai mu ahi ati ne hem Jesun athoda achun ai mut na akona tho do danin asei ne hem ta sa imut to ta sa athi ne hi Bible te ka na thua asei do hem mi abang khat in hia ai mu hi ai mu ki ti thu chang hi het khel ji in mi hem athi ting la athagau hi ai mu ahi ti ya thu hilna chomjap ai lawa le sap te pa wachun soul sleep ki ti hi ta sanna anezun he hinla Bible hin thina hi thu chang chom zama ai ho he theidinga hi mihim ai imut pe ta to ate ka zo he thagau imu hi lovin ta sa thina zo asai do he he 1 Korean bung som na kha chang som thum sunga jong chun akimu in he mihim khat chu athi ting leivuya kona kesim ta sa chu leivuya kile keda chule ahin na thagau chu Jesu ta san a hi le pakai pathin ko ma ki lekin a chule ata san lo te chu gan theina le zep namun ti cha damun a che di wahi ti pa jong hi Bible thui hil a hi in hem mi hem athi tingo thagaw la ta sa hi ki khan a hi dan jong hi I het che dewin ikidei sa win hem a phot chin na chu velew han 1 Korean bunga chang thum changa songa chun sa ka lo wangin thagawin ka ume ati na hem hi chi hi athi chung chang chu hi po in hi thina chung changa polin asai do cha hi zong le ta sa le lagaw hinna asai khandan hil chi na nom ja achu kimin pha a him Genesis bung som thum langa chang som lege chunga chun Rachel in Benjamin a hinna chun amanu chu ti chu Rachel chu athagaw apot do tai aji chu amanu thi a hitai ati na him Jesu thing pela aki khat be a athi ko na chun oging sang ta in asamin pa na khuna kalhagaw kapedo tai ati na he luk bung som ni lethum chang som ni legu solcha te na to bung sigi chang som nga lako sunga chun isma hele solcha Stephen athima achun wanlam anga in pakai Jesu kalhagaw kalhane ati na he Bible thu hil chu a hi le mi he ma thi teng ata sa leivui ki so a chule a hin na lagaw hi thokit na ta sa le lagaw ki zo mat kit ka a pakai ko ma chi jiu a hi ti hi pakai pathin thu in ai lu khat a hi thi zo wa hin kho Jesu ta san lo ho thun na ding mun hi a hi le azola ma chun mi thing te ho hi a thi ting u le a lagaw hi pathin ko ma chi a lagaw le ta sa hi athi ata san hel ata san lo hi zong le ki khan a hi ti hi sei do win hem tu a hin thi zo wa hin kho to ke zuya Jesu ta san lo ho thun na ding mun hi ana sei ki do hi te chu tia chu thine hi ta sa le lagaw ki khanna a hi ale mi thing te a thi ting o lagaw hi a hi lawal a hin naw chu van gama pakai to cheng khom a hi ata san lo te chu hoi lai mun azu diu hitam ti hi thudo khat a hi mi thing te chu pakai ko ma chiu a hi le
Jesu ta san nei lowa hu hing na kisan lo te chu ton so thi na nga a kisu gan the na mun zona che ju a hitai ti hi Bible thu hila ko na jang mu do thai hi sana luksut ki pana thu pha bung som le gup chang som le ko songa ko na mu chi chu a hi le mi ho sapa hi kisu gan the na mun a a hi Bible hi chmun hi hoilai ham ti hi a sei chen pon a hi chule mi thing te la ata san lo ho ki ka azong hi ki khan na bang lai ti zo a hi lawal ki khan na o me ti zong hi mu do the hi hi chi ta san na hi Bible thu hil mundang danga zong hin mu do the hi but sa na in 1 Peter bung thum chang som le gate som la ko 2 Peter bung ni chang li apana som sung nga zong chona ki mu in Jude Sangu sang sigi sunga jong chen mu chi the hi 1 Peter bung thum chang som le get som le ko sung hi anasim da hite azi chu pathinin vantil son se ho jing ban chu khan lo hila damona ale lu jinga athu akitanding nga a ku hu thima khum jing a hi atin a hi chon se ho athi tingu am ho dinga got sa damona chi jiwa a hi mi theng te wang van kama pakai to cheng khom jiu a hi ti hi Bible thu hil a hi ahila ton son hinna lampi to kesaya mihem zo se aton son lunading mun hi hoilai ham ti hi a hi damun meidel chule wangam isai da hi ton son in mun hinai lo a hi sancha te adinga thokit na nga a aki chol na mun o cha hi in phar khating la Jesu Christa avela mithing te puya ahungkit na ahilawa ti adinga ahungkit ting le ta asa leivui chule ta sa ta chun thagau hin na he hung ki tha job ki na tho ki na lima hung ki khial ding chu zo ta ting chole pathin to ton sona cheng khom ding a hi ti hi Bible thui le hi chu zo ting chole ton son in mun a chu pathin to mi thing te zo se pa kai Jesu Christa to cheng khom ding a hi chi thu to ki zuya ton son lampi ki ti mi hem zo se ton son a thun na ding mun hi in a sei de win ki dei sa ki do win he mi hem a thi ting ta sa la lagaw ki khana chule ata san hol lagaw win pa kai kom azu na chule ata san lo hon ki su gan he na azu do a hi le chu zo ting ipiti diu hitam ti hi thu do khat a hi kin in he mi hem a thi so ho choi la ya ipiti diu hitam atun son mun u chu ipi hiza chule iti umding ham ti hi thodo idon bu diu a ki dei sa u khat chu a hi ne he ama sa pena ta san cha te ton son thun ding mun ve hi te ta san cha te hi Jesu ang sanga wangam ma ta sa tho kin anga a hi win he hi chi hi 1 Corinthian bung som nga chang som ni le ni som ni le thum sunga a ki mu ne he hi ji thu dol hi tin a ki su ne zenam itil adama mizo se athi banga chu Krista a mizo se hinsa a umding a hi wangin ama pha dol che a che ding a hi ama sapena Krista a hi chuzo ting Krista a hungkila ting le ami te hiding a hi hi 1 Thessalonian bung li chang som le gup som la sagi 1 Corinthian bung som la nga chang som nga la khat som nga le ni sunga jong su mu do the he hi a chu mi thing te thana aki vui ting o pakai to khom a hi wanga thokit na nga a hi kiti hi adi na umin a hi hi chi thokin na hi thi theilo ta sa le lagaw hin kho ki sei na a hi chi thokin na hi koi hile Jesu na to le thil bol ta sana ama thina le thokin na chon set ngai dam ki het te ringa pathinin agon sa chan lo pi chu a hi in he chi hin kho hi thi kit lo na aton zo na ta sata a thokin na bowa pathin to chen khom na chu hiding a hi chobanga chun ata san lote thunading monjong hi akesune ne he Revelation bung som ni chang som la khat som le ni sungchi sima hele hichi lalto na maya chun mithi ho zo se alen aniaw adin kamun chu zo win le khabu phabab khat aphang ovin hichu hin le khabu ativin achom khat jang aphang da ove chu chi le khabu a ki sun dung zui a chun mithi ho chu ama thil bol dung zui chen athu atan ovin he hichi thumun hi thokin na phat hun hlun ting thil so dinga zon in gawa ana sei do chu hi mihem zo se ata san hi han ata san lo hi jong le thokin nga a hi win he hinna le khabua amin chung lo ata san lo te chu thine le mithigam meidela chu le luna umdiu a hi hichi hi thini na ton so thina a hi ti hi Revelation bung som ni sunga chu kisim do a hi ta san cha te dinga thokit na hi aton so na pathian to hin khom na hiding a hi chi ni kho chu ta san ma son anga jingu khat
kitip na luya ta san masahon jang anagal do jang kharo hi semtila idan hon le ya pathin le mi masa adam le ivi aum khom anathat khom banga chu ta san cha te zo se jong hi pathin to hi chigam ti chu van khopi theng van Jerusalem tha tia jong ki he hi chimuna chu pathin ta aton so na thakoma hing khom ding a hi sol cha John in Revelation bung som ni lakhat sunga chun hi chi khopi hitin asei ne he chu in ke man lal to na kon chun osang ta thu ki sei ka jan vewin pathin chen namun chu mi hem te la ahung hitai chule amho to cheng khom ding amho chu ama mi te hiding a hi ve chule pathin ama ta mongin pi ding u chule a pathinu hiding a hi chule amin uwa amit hi chang seu athi hulpi ding chule thina talo helding a hi thasit na le kana chule na thogin talo ding a hi thilma so chang chu ki tolmang so a hitai ati a hin chon set lung he na nei lo ho ata san lo ho zo se mấy ka aleng lung jing mấy de la chu a chan diu dol chi changding a hi ve hi thi ni na hi ati na he siam tila chon set a hung lut ma a idan hon le banga chu pakai jin thil sem zo se tha sim ki ding a hi chon set nan vai a hop ta loading thi na le man na gem na ho zo se ki sei ki ta loading a hi idan hon le ya hin na thing phungin mi hem hin kho so na api banga idan tha a chu hin na thing phung chun ata san cha te zo si chu ton sot hin na api ding a hi hi chimuna cheng dinga chu pathini nang la ke hi angai lu na onema ai ko jing a hi themo chang sa hung ke zil chon sa hung pe mi hem ai hon e chon se lung i he zawa Jesu Christa in thing pela nang le ke ya dinga thadam na ato ita sen owa hile ama to ki gui jap na ne i hi win aton so na hin na chang i ta bin he i ham ta na ton so munding ki hat chit nai lo amina Christian in sunga ping ne hile he phat hi pakai hinga taw na le lung he na phat na hin mang ding in jong ka hin te min he tu chai na achunga ki sei zo se damun meidil vangam chukit le thizo wa hin ko dol hi isei uta kilhonin ton sona pakai to chen khom na ding mun hi mitta amu the ki sei na mun a hi imit ta wa imu ding o he ni khat ding le hi chi chom khat a dinga bo hi po in a ton sona dinga a hi ton sot hin na a ki ti ting phat chom khat to ki kala ki sei do a hi ne he wangam hi a umong in a hi ton sona pathin to chen khom na ding mun van Jerusalem tha chu hichilei se muna hi pakai tha be a hin tha sim do ke ding a hi damun meidil jong hi wangam ata a hi banga chu ata a hi phat chom khat ading a hi po in pathinin atun sona dinga asim a hi mi thing te le pakai pathin atun sona a chen khom banga chu ata san lo te jong chu atun so lo ha God na kipiding a hi Matthew bung som ni lenga chang som li le khat na in chu ting le aman availama ho za achun vo gaw sap chang ho ka koma kon en che mangun diabol le atilte dinga ki koi ton sot mai hum sunga chun lut tawin ati na he ton sot ki ti hi phat chom khat ki sei na hi po in aton sot na ki sei na hi ne he nga ati lo a phat in ki chai ti anei lo a he ton sot hin na pakai jin ai pe o hi banga chu ata san lo te chu ton sot meidela pakai in aje ding a hi ti hi Bible thil a hi